Tonight, I would like to speak to you part 2 of our topic, Acknowledge God in your goals and plans. Amok nga do, dagiti goals ken plano tayo, nataylaeng ti awang plano na. Agingga nga sibibiyag ka, agplano ka no kayat mo tinasayaat nga panagbiag. Ngamhan lang nga nasayaat ti agplano, may mayat no agplano ka, nga iraman mo ni Apo Diyos. Dayta kakabsat iti punto, deti message itang rabii. James 4:13-17, page 1363, basaan tayo amin, agigidan, Ilocano, read. In kayo ita, da kayo ngagsasao, ita nga aldaw, wenno inton bigat, in kamto ti maysa a ili, kedag naed kamto ijay ti makatawen. Kedag gatang kenagtagilako kamto, ket makagunguna kamto. Idinto adi kayo ammo ti maaramid no bigat. Taan niya ti biyagyo, pudno akas lamaysa nga alibungabong, nga iti apagbiit agparang ket agpukaw. Rebeng yu kumaasawen, no pagayatan ti Apo, agbiag kaminto, ket aramiden minto daytoy wenno dayjay. Ngem ita, agragsak kayo, babaen ti kinapasindayagyo. Isu amin nakastoy a panagragsak, ket isu ti dakes. Ti makaammo nga rod nga agaramid tinasayaat, ket di na aramiden, daytoy ket basol kenkwana. Patsek Apo Diyos nga dayti nga mensahe, very crucial iti biag iti daduma kada kami. Gaputa adu dagiti plano balak nga in kami panpanunutan nga aramiden iti panagbiag ken iti masakbayan. Ket Apo tulungan na kuma tapno matulungat dagiti kakabsat ken dagiti amin nga agbuybuya nga iti panagplano da Apo Dios nasayaat nga makita mi ti masakbayan babaen ti plano ngem napimpintas no sika ti makita mi kadagiti plano mi ti masakbayan. Isu nga Lord, I want to be a help tonight. Please empower me. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Amuyo dagiti tattao karaman tayo, we plan our career. Sino kada kayo ti adaplano na may panggep iti career iti panagbiag? Kayag nat ima na. I hope makatulong ak kada kayo kada iti nga message. Sino kada kayo ti adaplano na may panggep iti relasyon? Nagiti adaplano na nga agkasar itang atawen. Ni Mayan ken ni Lucky. Amen. I-announce kon? Hampay lang. April 9. Definite. Digiti adaplano na may panggap ti relasyon. Okay? Sino pa iti adaplano na agkasar itang atawan? Dagiti daduma. Ni Kevin ke ni Cristel. Intunod yun, agkasar da. Jak amo no before the anniversary, wano after. Okay? Dadapay digiti agplano nga agkasar nga live-in tinabayagan ng plano dat agkasar. Napintas dito nga plano kakabsat. So, the plano ti tao may panggap ti career, relationship. Sino kada kayo ti plano na may panggap ti finances? Pampanunutan. Dito ti masave ko, by 5 years time, ada 5 million kung kunam. By 10 years time, nakagatang at ti mga property. You know? Ngam ti problema kakabsat, agplamplano tayo nga di tayo matkonsultaan ni Apo Diyos. Napintas ti agplano, napintas dagita nga plano, nga may mayat kan iti dapat konsultaan tayo ni Apo Diyos. Why? For the simple reason that life is unpredictable. Kaya nang asawan ti masakbayan, awan pa nakasigurado na. Baka agbaliw dagiti pasamak ket agbaliw ti turong iti biag. Isungan nyo baybayagan, Mayan ken Lucky, baka adot pagbaliwan na pelang. Anyo baybayagan, Kevin ken Cristel,
Baka agbaliw pa lang no maitumog ni Cristel. I mean, life is unpredictable. Nakaset kan, nakaplano kan, but along the way, ado dagiti agbali because life is unpredictable. Isu nga it is wise and it is best nga konsultaan tayo ni Apo Diyos kadagiti plano tayo, gaputa ti Apo amunan iti masakbayan. He knows everything about our future. Ni Santiago, the book of James, warns us against self-sufficient planning. Kahit nangasawen, agplamplano tayo, nga kaslada tayo ti makintengel iti masakbayan. Nga kaslada tayo iti makin kabailan adapan nakabalin. Nga makaipatungpal kadagiti nga plamplano. Remember this, it was stated by Thomas Kempis, men proposes, but God disposes. Ti trabaho tayo lang, ag-propose tayo lang kana Apo Diyos. Ngam ni Apo Diyos, ti akin posisyon, akin bilag, ti panakaibanag, ken panakaipatungpal, dagitoy nga plano. Amen? So nga, kakabsat, let's talk tonight about acknowledging God in your goals and in your plans. Number one, ti umuna nga kayat ti Apo nga makita tayo ket, it is wrong to exclude the Lord. Uray sinu kapay, it is wrong to exclude the Lord. Politiko ka man, negosyante ka man, estudyante ka man, professional ka man, it is wrong to exclude the Lord. Nairaman mo amin di lista mo, nakita mo aminan, ngam di ka mat in consult kini Apo Diyos. Now, let's look at the words of those who exclude God. Kitan tayo di balikas. Let me read again. Kunada, today, tomorrow, we will go into such a city and continue there a year and buy and sell and get gain. Dito ti balikas day jay tao nga hanna inraman ni Apo Diyos kaday jay plano na. Kitan tayo itang arabi, the business statement of the man and the boastful spirit of the man. Dua ti makita tayo, iti dayto nga passage. Day jay business statement. Day jay sa una, may panggap iti plano na, wano panangisayangkat na iti panagnegosyo. And then kitaan tayo ito, day boastful spirit. Day napalangguad, ken napangato, nga attitude, wano espiritu, dayto nga tao. Kunana, today or tomorrow, we will go into such, idi pang panunuto na dito, kat hanna man lang ko na, no ipalubos iti Apo. Kaslaawan, ayan. As if he was in control of his life, he was in control of the flow of business, and he was in control of the outcome of his plan. Nga kaslahangan ni Apo Diyos, ti makintingel, DJ flow, iti pa nag-travel na kanda dumapay. Well, kitaan tayo kakabsat, the future plan without God. The future plans without God. God controls today. Nakita tayo the last time. God controls today. Deto'y kaadam ita nga kanito, laglagipum kakabsat ni Apo Diyos iti makin will wano pagayatan no apay nga si bibiyag ka ita. You could have died yesterday. You could have died last week, but you're still alive today. So nga di ko na nga, today, hamo ibagbaga iti today, nga hamo bigbigan ni Apo Diyos. Not only God controls today, but He controls tomorrow. Hamo maibaga nga si bibiyag ka pa itong bigat. Na mas turog mo ita, damdama, agurok ka, tuloy-tuloy ka. Kasta DJ, may isa nga nagurok, kat hindi ko nagbalaw ni bagat na taapay nga aldawan kat dimutla bumangunan. Kat hindi gunggunan nan, agsusurot mo tin kakabsat. We have no assurance of tomorrow.
Only God controls tomorrow. Iso nga no, agplano ka nga, tumbigat, dapat no ipalubos ti Apo ko na. God controls our travels. We'll go into such a city. Ado ka datayo, ti plano, agbiyahe, agtravel. Ingkam ti kastoy. Akat ibagayo mo ta kakabsat nga kunam, no ipalubos iti Apo. Iso nga tunno mapadasam mo't iti agtravel, akat kunam, thank you Lord for that chance. Kasi agplano ka, agibuk kat flight mo, baka matay ka tumbigat. Di awan serbi na dyan book mo nga flight mo. Ngam no nagibook ka iti flight mo, kat nakadanong ka iti papanam, anak ko nam, Lord, thank you, taimpalubos mo nga madanon ko dito nga lugar. God controls our travel. God controls our time. Kung na we will continue there a year, alakat na ipalubos ti Apo, makatawang kam to jay. So ti bottom line na iti daytoy kakabsat, kat sursurwan tayo nga hanla nga ibaga, no di kat conviction, no di puso tayo kuna tayo, Apo, no ipalubos mo. Amom, kadigiti nga tiyempo kakabsat, we make plans. For example, a young entrepreneur, kunana, in 5 years, I'll be a millionaire. Napintas di jay kakabsat nga projection. Ngam dapat kunam, no, ipalubos ti Apo. Hanga ti agsoo kagat kaslasi ka ti makaipatungpal di jay lang. Nga hanga ni Apo Diyos ti makin bilig. Kunana, it is God that giveth us the power to get wealth. Datayo nga Kristiyano, agsao tayo nga kasla, hante ko magsao nga kasla, datayo kakabsat, iti makabalin ka dayjay. A student will say, after graduation, I will work abroad and be successful. Tagbayat dayjay, di ba? But again, nilang Apo Diyos ti makaitid dayta kakabsat. Success comes from the Lord. The opportunity to work abroad is from the Lord. A couple will say, oh, we will buy a house. Nagide kakaskasar na ni Ian ken ni Cathy. Agurnong kami, agpabalay kami, ag-settle down kami, and we will live happily ever after. We'll have a perfect life. Napintas dito nga plano kakabsat. But remember, nila Apo Diyos ti makaitulok, kan ni Apo Diyos ti makaitid ti bilag tapno maipatungpal mo. Don't exclude God in your plan. Amen? So let's not plan the future without God. Not only that, makita tayo the financial prosperity without God. Financial prosperity without God. Adut tao kadigiti nga tiyempo kakabsat, they are financially prosperous but they have excluded God. Hanapin nga rod serbina kakabsat. What is the meaning of blessing without the blesser in your life? What is the meaning of the gifts you receive without the giver in your life? Ana serbina kakabsat? Am I correct? Iso nga, let's not exclude God in our financial prosperity. Okay? To maintain financial security without God is false security. Hantay lang agtaltalag ka DJ blessing. Agtalag tayo ka DJ blesser. Hantay lang agtaltalag kakabsat ka DJ adu nga banbanag tibiyag tayo. Dapat agtalag tayo lata DJ naggapuan. Dagiti nga banbanag. Remember that. Uray bak ng kanton no in set aside mo ni Apo Diyos tibiyag mo. You're no different with the rich fool nga kunana anangaruditan. Katni nagdakkel iti ganansyak kunana adut apit ko kunana gayam. Pangipanak karo digiti nga apit ko financial prosperity ti jay. Kunana rakrakek to ti kamalig ko. Ket isunto ti agpadakderak to dakdakkel ti isunto pangipanak digitoy nga apit ko. Ket kunak to ti kararwak nagbannog ka ti adu nga tawen. You deserve this. You put so much labor. You work every day. Ket kunana, I will say to my soul, eat. Thou hast labored for many years. Eat, drink, and be merry. Anak ko na ni Apo Diyos, tonight I will require your soul. So he had the blessing, but no more chance to enjoy the blessing. So nga kakabsat, pamalagip ka na tayo. No awanan tayo, Apo ni Apo Diyos lat makitkita tayo. Ngam no addaan tayo, no da trabaho tayo,
No napintas ti kasasaad tayo, awan ni Apo Diyosen kakabsat ijay. It is very wrong. Kadagbalin tayon nga napalangguat as if pagpanakkel tayong tibiyag, kaputa, ada trabaho tayo, ada formal education tayo, nangaton ti posisyon tayo. Brethren, keep your feet on the ground. And continue to look up and say, God, digito ikat inted mula nga tools, haan nga tapno pagpalangguadan nak, no di kat tapno makapagserbi akeng. I would like to remind you tonight, nga dagiti amin nga achievements ken blessing nga ited ti Apo kada kayo, kat han na ited tapno dumakkel ti ulo tayo, han na ited tapno agbalin tayon nga nakuspag na pangas, no di kat ited na tapno adda maaramat tayo nga pagserbi ken kuana. Remember that. Don't be prosperous nga awan ni Apo Diyos ijay prosperity. Making money without God is like building a sandcastle in a storm. Kakabsat, the Lord must always be the center and primary thing in our lives. No hamomente na rin, deta nga panunot kakabsat, you'll drift away. Kaskalaang barko nga agdaldalyasat, ngam you are lost. Awang pagturungan. The Lord must be the center and primary thing in our business. Kunam kumaapo, dahito nga business para ken ka. Idedikar ko dahito nga negosyo, nakadedikar mo tila, di kita negosyo yung nga para ti Apo. Amen? Oo, hangka makikomkompit ti lubong. Hangka makikomkompit ngamin, di influence na giti colleagues mo nga pinabaknangan, pinangatuan, daga sa pabaknangan na kati Apo, but put on the right mind. No isuda, their business is for themselves. To you, your business should be for the Lord. Our marriage, the Lord must be the center. Sulat ta kumakakabsat, sika nga asawa nga lalaki, paiturayan ka ti Apo. Kat sika nga asawa babae, paiturayan ka ken lakay mo, nga paiturayan ti Apo. Nagrigatan kakabsat, no ni Mrs. paiturayan ken lakay, nga nilakay, di mo't paiturayan iti Apo. Paiturayan kamot ti lasag mo, paiturayan kamot ti kwartam, paiturayan kamot kadagiti emosyon mo, paiturayan kamot kadagiti gagayem mo, barkadam, paiturayan ka ti Apo. Kat urean at maragpat tay ti panagbiag nga balaygi, just the same. Amoy yung makabless jay Kristiyanong uray bimaknangan, paiturayan lata ti Apo. Makabless jay miyembro, nga uray bimaknangan, amo na nga bigbigan lata ni pastor. Makabless di jay Kristiyano, nga uray na nga adayon tinadanon na, nangaton tinaragpat na kakabsat, humble conservant lata iti Apo. Pero delikado di jay Kristiyano kakabsat, delikado ka, di panunot mo hamumamentenar nga ti Apo ti sentro iti biyag mo. Keep that in your heart and mind. The Lord must be center and primary thing in our school. Dakay nga agbasbasa. Haang agbasa ak, gaputa, dahito iti kayat ko, dahito iti goal ko. Amoy, ibaga kada ka estudyante, no deta lang pagragsakan yo, iti ikon-consider yo, iyadayo na kahito iti Apo dayta. Dapat jay pagragsakan ti Apo, ti i-consider yo, jay pagayatan ti Apo, jay pangaramatan ti Apo ken ka. Jay mabalim mo ti makapagserbi ken kuana. Consider that. Na kayo nga agbasa ti college. Nandaanan nyo jay nga balikaswan. Ti alan nyo nga kurso di kita pilin nyo nga pagbasaan nga university no college. Haan nga yan na ti pagragsakak, yan na ti sumikatak. Dituyak na sumikat, hanga di gidjay. Kasi no didjay, ti driving force mo, yadayo na kakanapo. Masapol kakabsat, ada conviction mo nga godly. Maintenarum ti pure heart. Upright before God. Nga kunam Apo, amok nga, all these things shall be added, no sika ti ipang pangrunak. Deta kam kamatin nyo, amok ado kada kayo ti talented, Kati kayat yung pagbasaan na kat detay talaga nga, they will look for your talents. Ag-varsity acto ditoy, singer acto ditoy, para violin acto ditoy, permi saktot kasikatan, no dayta iti ikon consider mo, ading ko, anak ko, iyadayo na kayo iti Apo. Hanadakas ti kiti maddaan ti kakasta nga banag, but should be with the right perspective.
with the right mindset, with the right foundation. Amom no kasta kat di mo maawatan, di mo matake dito nga prinsipyo, si kanto malatay miyembro na papaanawa kakabsat. Naawatan nyo di jay. Iso nga dapat, God must be center and primary thing in your school. Clear ba sa inyo yon? Oh. So nga may kayo ito, pa-advise kanya kon amo yun ton. Pastor, kadigitoy, yan na ti ma-discern mo nga pakaaramatak greatly. Oh, dijay tinapintas. No, iso tagbururut panunot mo, tinaggapuan na dijay godly heart. Ti ko namkat, pambira pastor, mayat deto, sumikatak ka deto yung eskwela, sa baling espiritu at agan andarking ka. Dapat yung Spirit of God. God must be center and primary in our personal life. Amen? So nga, kakabsat, let's make it sure nga uray parang ayon na tay kuma ti apo haan nga mailwalin mai-set aside ni apo Diyos. Let's not prosper without God. May kadwa nga makita tayo kakabsat, halaan nga DJ business statement na. Nakita yun, the business statement, ditultuladan di jay. May kadwa, the boastful spirit. The boastful spirit. Kunana nga kasta James 4:16, but now ye rejoice in your boastings. All such rejoicing is evil. Agragsak kayo kadagiti kinapalangguadyo. You know, their plans excited them. Amom no, the planum ket prospect exciting amin eh. Correct? No, the prospect mo, pera, padpadaanam. Tunukwas parigan, September, ag-travel kam to, ijay Israel. O, di ba? Padpadaanam, di jay na. O, December, income to, pasyar mamut, ijay Taiwan. Di ba? Plans will excite you. Ngam no kadagita nga plano kan schedule mo, di mo man laing karkararag, di ka man lang mat inyo man kan pastor, di ka man lang mat kuna apo Diyos, i-guide nak, agibuka kun na sikat mangiturong kanyak, ikanak wisdom, guide me Lord. No, awan man la di kita kakabsat, listen, it may excite you, but it is evil to God. Paunay ka detan kakabsat? Excited ka taubram, ngam deta gayam, turong mo kat dakas kini Apo Diyosan. Awan siguro dakas na nga makapangkamot ijay. Ngam ti ayan na nga dakas, di kamot inraman. Nagplano ka nga di ka inraman ni Apo Diyos. Di jay ti dakas. Hello? Si bibiyag kay pa'y kakabsat? Oh, their plan of this boasting businessman, the plan of this boasting businessman delighted them. Kunana kat pambira. Okay deto. Talaga kumita aktidakel. But it disappointed. Nagwingi-wing ni Apo Diyos. Awan mo dakas na ngag-gain ka. Awan dakas na ngag-business ka. Ti dakas. Di ka matla iyong mang kanapo Diyos. Kala deto, isikretom kanapo Diyos pa'y. Ano pang isikretom kini Apo Diyos? Amo na amin. Kasla dete, hamupay kahit nga ikararagan, tabaka, di aprobaran ni Apo Diyos dito nga plano, kung kunam. Katapay ko man di na-aprobaran, napimpintas, di plano nang, di planom. Amen. You know? That's why we go back to Luke chapter 12. He said, this will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruit and my good. I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years, take thine ease, eat, drink, and be merry. Amoy narami ni Apo Diyos, pinagsardeng lang ni Apo Diyos ti angas na. Wow. The biggest fool, I read this quote, kunana, the biggest fool is the one who thinks he is in control. It is always wise nga amin nga aramidem. Ti dapat nga kanayon nga ingredient. Kaslang deti hang ka makapagluto no awan di jeng ingredient. Hangka dapat makapagplano nga awan DJ ingredient nga apo anat pagayatam. No pagayatam. You see, it is evil and wrong to boast of your calculation concerning the continuance of your life.
I mean, hamo balingay palanggwad nga napigsaak pa lang. Baka madungpar ka ta. Baka mapagkamalanda ka nga si ka DJ hanhanting nga politiko kalanglangam. So agan anad ka no nagwapo ka napintas ka. Baka si ka di ba pagkamalanda paltugan daga dita. Kamukong ko na napigsaak pa lang. It is wrong to boast about your health. Adut tao nga natay kakabsat, normal mo ti laboratory na. Normal cholesterol. Hello? Normal mo na di kita cholesterol tayo. Ibagak manen, ingkeg pa laboratory kakabsat. This is a pastoral care to you. Napanak nagpo laboratory di last week, ang ko ibagbagat resulta na nga masapol ko tag diet. Nakita yung siguro, obvious deti barong ko. Ingkeg pa laboratory kakabsat. Bagaman takaabay mo, ingkeg pa laboratory. Pero you know, uri bagam nga healthy act. Di ba? At dadigitay tao nga healthy lifestyle. Oh. Kat nang nangruna nga adlangan ng kakabsat, no, di healthy, han na mabalindag palangguan. Nang nangruna, no, da saksagit po. Nang nangruna, no, be maintenance ka. No, di healthy, han na mabalindag palangguan. Di nang nangruna kakabsat, dete da saksagit na. Oh. Ala. Baka dagadagit ag maintenance ng high blood. Ag maintenance iti, ano pa iti maintenance no kan, Lester? Diabetes. Brother Ryan. Oh. Sino ka dagiti ag maintenance ti high blood? Honest man. Kitantay man. Pakita man dagiti ag maintenance ti high blood pa. Ala ita, yuta imayo ah. Oh. Ito yun tuman dagiti cellphone number yo. Alis to kailan makontakto, da mapaspasamak. Ag maintenance kan, Rex? High blood? Tuwaktor ka man? Pira. May high blood na si Rex. Oh. Pira. Manut tawon, di giti anak yun. Kahit mo't nasapa nga mabalo, may? Sabihin. I mean, listen. Nutay na sa lunat, awang karbengan na nga agpalangguad. Dinang nangruna deti agsaksakit. It is wrong to boast of your health. It is wrong to boast of your prosperity. Wrong kakabsat, gaputabak nang kan, kasla dede ti ammo masustena na tabak nang kinabak nang mo ti 10 years of your life. It is wrong. Iso nga kakabsat, you know, makita tayo ti boastful spirit dito nga tao. Gaputahan na iraman ni Apo Diyos si J. Biag na. So again, I hope ag-sink in kada tayo kakabsat, and this is a warning to us, and uray maminsan la ko mga mai-preach daytoy, lifetime munton nga ipamuhay. Lifetime munton nga pagbiyagan. Kunana, i-rejoice, nakaragragsak nga na salunat kayo. Di kay kumagyaman ako na yo, Apo, thank you ta na salunatak. Nakaragragsak ka nga prosperous ka, di mo kumakuna, Apo, thank you ta impabulod mo digitoy. I mean, maintain a humble heart. Maintain a heart na kunam, Lord, we are not deserving. Amoy na pintas nga attitude kadagiti blessings, Apo, we are not worthy. Ti delikado nga attitude kakabsat kat detay feeling mo, DJ blessing mo kat deserve ko to. It will make you proud. Dapat ti attitude tayo, I'm not deserving, Lord. Amen? Oh, many may orchestrate His plans, but God is able to override His plan. Mabalim mo nga plan nun, programa ang tibiyag mo nga ni Apo Diyos, kaya na nga ipatungpal iti plano na. Oh. So, number 1, ano dyan nakita tayo? It is wrong to exclude the Lord. Number 2, ano pa iti kaya ti Apo nga makita tayo kadito nga verse? It is wise to acknowledge and include the Lord. Very simple. It is wise to acknowledge and include the Lord. So nga kuna na di verse 15, for that ye ought to say, if the Lord will, we shall live and do this or that. Listen, smart people do not just pray, do not just plan, they pray.
Dagiti tao nga talaga nga wise, handa lang nga agplano, agkararagdapay. Oh. Ikarkararag tayo mula, di kita plano tayo kakabsat. Di ka makita nga, no napadasan yun, nagsakay aeroplano, diya ka mo na binsiryo, nga mahaan siguro, kasi hantay mo makita aya. But you know, in a plane, sakbay nga tumayab, di aeroplano kakabsat, amoyo, di pilot, di driver, di aeroplano, he will check with the traffic control bago take off. Kasi han na kaya nga i-maneuver kan ipatayab di aeroplano nga isulaeng. Dapat adas sa bali, so di air traffic control, isut makakita, makaammo ti traffic dagiti aeroplano, adag landing, adag tumayab. Ano rin agapat patayab, latang kakabsat ka adagay maglanding. Awang communication na di air traffic control. You see, so nga di pilot anat aramidan na kakabsat, i-communicate na. Oh, Roger, gunana mo ta. Air traffic control, are you there? Kunana mo di air traffic control, okay, I am here. Oh, inkapela di tayan ta preparation ta runway, adapela aglanding, okay. Oh, di ba? Tunukan kunanan, oh, you are third on the line, okay. Second on the line, okay. First on the line, okay. Now it's your turn, go to the runway. Oh, tatam, patayabo mo kunana. Kaya nang sawan, piloto ng agpaiso, ngam dependent iso na di air traffic. Hello? Kat dapat ma-realize na itang Arabi, we must check with God's control tower before making life decision. Agibukan, anaapo, ibukon kunam mo ta. Amen? Agpirmakan, apo ana, pirma akon. Hello? Oh, iso nga tunog, kasar ni laki ka ni Mayan, sakbeg, pirma ko na, ana po, pirma ako na po. Amen? Kasjay, gumatang katlote, ana po, makipirma ako na po. You may be a smart pilot, but you still need the air traffic control. In your entire life, nalaing ka nga mangi remedyo kan anak pangawag mo dete, mangi diskarte ti biyag mo, ngumitata na isalakan kan, consult God. Hana malalat diskarte lang. Amom ti lubong kat, the best they can have is diskarte. Tayo hindi, God. Kung nadagat uray nagadal ka, no awan diskartem, awan serbina, kastoy mo ti ibagat. May mayat ka nagadal ka, adapi diskartem, tapos ni Apo Diyos pa'y. Day ti superlative degree. Isok kamayatan di jayan. Isok nga uray diskarte, apo, ana, aramid, imove kon apo. No kumachesket, ana apo, imove kon. Communicate with the air traffic control. Communicate. Kunam, Lord God, you check with God's control tower. Because He is in control of life. He's in control of everything. He knows the future. Amuna nga dadigiti makadalapos ti biyag mo. Amuna nga dadigiti posible nga makaapektar iti masakbay. Amuna nga adu dagiti maapektaran deta nga plano. Isu nga hangka agdardara sudos. Deti pa iti ibagag kakabsat. Don't make hasty decision when you are angry. Adu kada tayo kakabsat, adut kamali, palpak tayo nga nagbabawyan tayo because we made hasty decision. Why? We were angry. Kita man taro patakaabay mo no, angry. Oh, angry bird. Sino kada kay tinakapadasan nga ustot ako ng pastor? Awang maalala nga talaga ti agad decision no, agpupong tutak, maditrik-rik nak, nasaksakit tinaknakam ko, gaputa di mo lagbayad utangan, di ba? Hello? Warning kakabsat. Iso nga, hala nga ti Apo, dapat tinggal na iti aglawlaw, dapat tinggal na pa'y tapusom. Agpaiso nga tinggal ti Apo't masakbayan, nga may mayat, no tinggal na pa'y tapanunot mo. Tinggal na pa'y ta spiritum. Ana, tinggal mo lang ni Apo, Diyos, di kita pampanunot yaw. Tinggal mo lang ni Apo, di kita puspuso tayo. The best preparation is to let God take control of your heart. The best preparation for your future is to let God take control of your heart. Kasi no tenggal ti Apo tapusom kakabsat,
ready ka. Hala nga ready nga mga ipatungpal di plano, ready ka no ma-disappoint ka pa eh. Ready ka no ma-fail expectation mo. Ready ka no mabagsak ka di exam, kaputa di teacher, di na kursonada tarupam. Uno di na kursonada da baptist ka, kanayin ko lagi excuse, jak agsala ma'am, ibagsak ko maladeto yan. Amen. Oh, patengel ka ti, baga man da kaabay mo, patengel ka na po Diyos. Patengel ka. Sigurado ka, detang kakabsat. Amen. Oh, so nga, let's allow God to take control of our life. Don't make hasty decision when you are too much excited. Di mo matlang kararag ka na po, Diyos, sobrang excited ka. Katanga ko na eh. Gaputa, dakwartam excited ka, ginatang mo lang arudan. Oh, di ka kumamot palab, samot ti makalawas mo taya. Hello? Tapno medyo pag-subside di excitement mo. Ito na nag-subside ay hangko gayam, dapat katangan gayam. Buti na lang, jak gayam nga ginagatang idi. Da nga mintay time nga excited ka talaga nga hanggang makapanuno to na eh. Tila makikita mo latang ka, di excitement mo na eh. It's wise to include God. And don't make decision when you're angry. Don't make decision when you are too excited. Let God's Spirit take control of your heart. Kakabsat, listen. Awan, agbalin na dry, agbalin nga destructive, distraction ti biyag tayo, no hanga ti apo ti mangtengel, digiti puso kan panunod tayo. Amen? So nga ibaga tayo, if the Lord will, tuloy tayo, dito lesson, if the Lord will, we shall live and do this or that. No, ipalubos ti apo. Malagip ko, idi agbis-bisikleta kami. At dati pagbabay kami dita. Di kuan, agsisina kami. Di kuan kuna DJ, kadkadwa aming agbabike. Thank God, aming nga kadkadwa ka nagbabike na si Shairak. Di kita unbelievers. Kuna na, Pastor, kuna na kanyak. Next week tuman na, kuna na. Wen manong, na ipalubos ti Apo, kuna na kanyak. Guray ka, Pastor, adakad han na ipalubos ti Apo, kuna na kanyak. Yak maawatan o na di point, di question, nangam tisong bat ko, haante kayat ko sa wen manong, no ipalubos ti Apo, nga si bibiyag, kapay, uno siyak. Di ba? Kasi no si bibiyag, awang ka, hantan tog kitan. Kano si bibiyag ka natayak, di tag kita, isong ano ipalubos ti Apo si bibiyag tadwa, kita tantumanen. If the Lord will. Did you know that the time you spend on this earth is already determined by God? Na ikadengan niya po Diyos na manutawan mong agbiag tirabaw iti daga. Iso nga may met nga iso pang damagam, ta isot makaamo no manupay ti tawan mo. Kunana Job chapter 14 verse 5, seeing his days are determined. The number of his months no manong bulan. Thou hast appointed his bounds that he cannot pass. I'm 39, I'll be turning 40. Nay, umuna nga piseta. Piseta ko na, da 40 ay dito mane. Gusto? 40, umuna nga piseta. Life begins at 40. O, mangrugi akto kanupelang. I can only say, ni kanak pa iti apo ti 20 years. I mean, who knows? Ni apo Diyos tayo makaamo. I can plan, but again, according to God's determined years, nga itod na kanya. Amen? So, two things that you need to understand. If the Lord allows us to live, or if He will allow us to do it. No ipalubos ti apo nga si bibiyag ka, barang maabutan nyo graduation nyo Ado plano yon. You know, iso nga include mo ni Apo Diyos sa plano. Hanga dete, nagbasa kan, tama lang pa nagbasa at inasikaso mo, di ka mo lang nagserbi apulos ti Apo. Nung araw, di ka makagraduaran, di awa mo lang tayo mo ta, nagserbi mo ti Apo. Di kita, parte na amin, di kita ng admonition ka dito yung kakabsat. Plan-plan, agserbi akto ati Apo to no makagraduar, no, di mo maabutan na yun. Di may mayat nga, habang agbasbasa ka, agserbi ka pa iti Apo. Hanga, bumawi akto Apo, king ka ato no makagraduarat. Kasano pa'y makabawi ka no natay kan? Nabawi na ang buhay mo. Paano ka makabawi ngayon?
Kaya parte ng admonition, habang nag-aaral ka, mag-serve ka rin sa Panginoon. Oh, so nga dakay agbasbasa. Are you not happy? Nga ureg basbasa kayo, agserserbi kay ti Apo? Oh. Dakay mo na Lord, ipas na ko ang pelat agubra Apo. Bumawi ak to, nag-retire ak. Lord, di mo maabot. Di may bayat habang agubra ka, agserserbi ka ti Apo. Serve while you can. Time will come. You have the chance, but you cannot. At awa mo pigsamon. So if the Lord allows us to live, or if He allows us to do it, no ipalubos ti Apo nga maaramid tayo. Amen? Pindas tayo kanta, you don't know who holds tomorrow. You don't know what tomorrow holds, but you know who holds tomorrow. It's not just what of tomorrow, it's the who holds tomorrow. Napintas kakabsat tayo dyan. Halaan nga di sa pintas jay planum no diket jay panakam-amom kenapod Diyos iti kang runaan. So grow, amen? Oh, anat resulta na kakabsat no ti pagayatan ni Apo Diyos ti surutan tayo ken iraman tayo ni Apo Diyos iti plano tayo. Anat benepisyo na ti biag tayo. Anat resulta na kakabsat, number 1, living a biblical life. Kaya't yung ti agbiag kakabsat, nga hanga jay Biblia, outside jay Bible. We will live a biblical life. If the Lord will, we shall live. So nga ni Apostol Pablo, 4 times. For the sake of time, just get the verse. Acts 18:21. AB, can you, adaka-daka, digiti nga verses? I-run down kuman. Okay, Acts 18:21. I'd like to read. Acts 18:21, sa kanam di Romans 1:10, 1 Corinthians 4:19, tapos 16:7, iti Corinthians. Awan samat. Hindi nga di sumaruno, no awan. Ayan, Acts 18:21. But bade them farewell, saying, I must by all means keep this feast, but I will return again unto you, if God will. Same thing with Romans 1:10. If by any means now at length I might have a prosperous journey by the will of God to come unto you. Kita nyo di jay kakabsat? May ikatlo, 1 Corinthians 4:19. But I will come to you shortly, if the Lord will. Oh, you see that? Kasi uray, ikan na kati Apo ti chance ka, biag no di na ka ikan ti pigsa, awan na mo maaramid. Jay pagayatan ti Apo. Uray pagayatan na Diobraem, no awam mat pigsa, hamo maarami di pagayatan ti Apo. 1 Corinthians 16:7. Anak ko na jay, for I will not see you now by the way, but I trust to tarry a while. Ituyak pelang, kaduandak pelang, if the Lord permit. Oh, remember that. Amo napinta sa pundasyon nyo deto, kakabsat, if the Lord permit. Amen? So, before making a decision, ask, Lord, will you permit this? Is this your will? So, the benefit na no iraman mo ni Apo Diyos, you will live a biblical life. A life according iti sao iti Apo. Number 2, you will live a beneficial life. Not only you will live a biblical life, but you will live a beneficial. Apay kakabsat, kasting amen. You know, no di kita desisyon mo, katham mo in konsulta kin Apo Diyos, bukod mo lang nga pagayatan, adot iraman mo. Adot iraman mo. So nga, you have to be not only responsible but accountable. Lord, deti choice nga abraek Apo, adda mairaman. Whether you like it or not. Mairaman ti pamilyam, mairaman dagiti unsaved iti biag mo. Kita nyo di plaster ni Jonah, when he disobeyed God, imbes nga mapan di Ninibe, napan di Tarsis, pati di kapitan ti barko na iramraman. Oh, pati di gidjay pasahero ti barko na iramraman. Pati di gidjay crew ti barko na iramraman. Pati di jay awam pakialam na kakabsat nga tuna na iramraman pa. At ako na nagat, itapwak da ni Jonan, tuna, kunana, ingka sabten. Si ka whale, ingka sabten. Big fish kunana di Bible, ingka sabtenan.
Kung ba, nakamay mayat tibiyag na nga again, enjoy DJ nga pating kakabsat. Bigla nga binaon ni Apo Diyos at because of the disobedience of Jonah, isut pangipulang eh. So nga kakabsat, listen, haan ka nga agad-adda, nga hamo inraman ti Apo, tahamo pampanunutan nga biyag mula deta, addada mairaman. Kat addada mo ti mairanod, no pagayatan ti Apo di sinurot mo. Hanlang nga mairanod ti pagsasaritaan tayo kat financially nga panagrangay, nang nangruna iti panakaya si dagdagan na po Diyos. Mailapit mo ida iti Apo. Amen. Kasi kunana di Romans 12:2, that the will of God is what? Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that? Good, anapay, acceptable, anapay, perfect will of God. So nga kakabsat, let us include God in our plan. Let us acknowledge God in our plan. Amen? You see, as I close, do not forget to include God in your plans. No itinaglabas, hamuman lang in-consider ni Apo Diyos, it's not yet late for you. Nga itang arabi, umay kagat ko ng Lord God, hangko kayat nga digiti ubraek Apo ket bukod ko lang. I want to consider you in my life. Amen? No kadagiti naglabas, hamuman lang in-consider ti panagserbim ka na Apo Diyos. Tila planom ket panagpabaknang, maragpat mo dagiti pangarap mo nga na indagaan, na inmateryalan. You know, you never consider about planning to serve God. You never considered about planning to life is very short. Life is very short. Ti kapintasan nga pangaramatam tabiyag mo pa nagserbi kini Apo Diyos. Are you with me? There are two kinds of people. Those who make excuse and those who make effort. May isa ka ijay. Either you are making effort to serve God or you are always making excuses. Kakabsat, life is worth living if it is lived for Christ. Only one life, kakantahin natin yan. It will soon be past. Only what's done for Christ will last. Whether ag-cope up ka iti pagayatan ti Apo no saan, aglabas ti aldaw, aglabas ti tawon, aglabas iti tiyempo. Amen? If you are not yet saved, listen. No iti day ti ngarabi, first time mo ti agbuya, first time mo ti agdingeg, first time mo ti ag-tune in. Let me challenge you with this. Don't just plan for success. Plan for eternity. Haan lang kumanga ti planwem, no kasano ka agbali na milyonaryo. No kasanum nga maragpat, dagiti dreams mo ti panagbiag. Panunutem kuma, ti papanan takararwam no matay ka. For what shall it profit a man, the Bible says, in Mark chapter 8, what shall it profit a man if he will gain the world but will lose his own soul? So kanay today ting arabi, let me ask you a question. If you die tonight, ang kumalikar kararag nga matay ka, ngam numatay ka itang arabi, siguradom ka di nga langit iti papanan ti kararwam. No ti sungbat mo ket, I hope so. You're not sure. No ti kunam, I think so. You're not sure. So the most important goal in your life is to prepare for heaven. Remember that you are a sinner. Ket kaputi basol na pugsat ti relasyon tay kana po Dios. Pinarswana ka ti Dios ngem naisina ka ken ni Apo Dios. Ket uray anat aramiden ti tao nga mangisilpo diyan na pugsat nga relasyon. Haan pulos a mabalin. Relihiyon na imbag nga aramid, tradisyon, nakaad-ado. Haan pulos a mabalin. Tako na ti Biblia, we have sinned and come short of the glory of God. But praise God, ni Apo Diyos inayat na iti tao. God loved you. Wow. Inbaon na ti anak na nga ni Apo Jesus, Jesus Christ came, linipat na ti langit, He died on the cross, sacrificed.
His life to pay for your sin. Tapno maisil po di relasyon mo kini Apo Diyos. Kat kunan ti Biblia, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. That's why tonight, if you don't know that you have eternal life, I'm telling you, tonight may be the day of your salvation. Hang aksidente nga nag-tune in ka, hang aksidente nga imay ka, hang aksidente nga nagbuya ka iti dayto nga live stream, God wants to save your soul. Don't just plan for success, plan for eternity. To all of you believers, fellow, life is short. Make sure that your plans align with God's will. Always remember this, the safest place in the world is in the center of God's will. Hana pagsasaritaan dito, no, aduk kwarta mo no basit. Hana pagsasaritaan ditoy, no nabaknang ka, no napanglaw ka. Ti pagsasaritaan ditoy, the safest place is in the center of God's will. Listen to me. Let me end with this. Write your plans in pencil, but give God the eraser. You take that? Write your plans in pencil, but give God the eraser. No kuna ni Apo Diyos, erase, hang ko kayat deta. Okay, Lord. Ti problema no talapis mo, awan eraser na. Talata kay kayat mo surusuruto mon. Talata pagayatam, ititungtong palemon. Awan lapulos eraser nan. Api nga itang arabi ko ng Apo Diyos. Why not tonight? I have wasted some years of my life. Lord, kayat ko Apo nga bumawi king kati pa nagserbi. Kadigiti na batbati pa'y nga aldaw ko. Dagiti na batbati pa'y nga tawon ko Apo. Please, tulungan nak nga bumawi ti pa nagserbi Apo. Kankan. Lord, thank you for this message tonight. I just wanted to be a help. I know this is a very common passage in the Bible. But what a blessing, Lord, to be reminded of self-sufficient planning, of excluding God in our planning, of stepping aside from your will. Di pa nagdarasudos mi kadagiti aramidem mi Apo. Lord God, we come to you tonight. We'd like to give to you our lives, our heart, our plans, our burdens, our problems, our stress, our needs, our worries and fears of the future. Kada mo mi Apo, hala nga dapat da kamit mangigam di lapis ngagsurat, sika Apo. No daman digiti maisurat mi nga plano. Apo, willing kami nga erasem no hamo pagayatan Apo. Iturong na kami, idalan na kami. Awan ti kapintasan nga surutin mino dilaeng ti pagayatam, Lord. Every head be bowed, every eye be closed. No ti Apo, nakisaugan ka kadeti nga mensahe itang arabi. Whatever part of that message tonight, nga sapay ko matikarara kung nakita yu ti Apo kadeti nga message. Nakita yu iti Apo kadigitoy nga outline. And if God spoke to you tonight, I want like for you to step out from your seat and come to the altar. No hamo kayo tagparintumang, umay ka dito, takder ka lang. But come to God and dedicate your life to Him. Kunam, Lord, I want to do your will for the rest of my life. Dagiti nabatbati nga aldaw tawon ko iti panagbiag. Kayat ko nga surutan ti pagayata. Kayat ko ti agserbi Apo kan ka. Would you stand from your seat right now and come to the altar? This is a personal decision. It's between you and God. It's not between you and me. It's not between you and your seatmate. This is between you and God. Would you come tonight and say, Lord God, what a message. Oh, praise God. Oh, yung mga ibang kapatiran nasa altar na, that's great. Amen. Halika kayo mga kapatid. Uray, di kiti anak tayo. Giti plano tayo kadakwada nila Apo Diyos ti makaam mo. We humble ourselves to God tonight. Lord, thank you. Madaydayaw ka Apo, kadayti nga mensahe Apo. Ti kararag ko, sika ko matinakita, dagiti amin na nagdingeg kadayti nga mensahe Apo. Kat nakita da kumahal lang sikano, di kat ti pusom Apo Diyos. Lord, apay ko mga iwalin da, kat sikat number 1 nga mang care kada kami.
Sikat number 1 na mangay ayat kada kami. Sikat ti akin tingel ti biyag mi, ti masakbayan mi. Sikat ti ayan iti nagmamaya ta plano. Your thoughts are higher than our thoughts, O God. So Lord, we'd like to take this message tonight. Kat dagiti nabatbating daw mi, tiyempo mi, Apo, may we be worthy to serve you, Lord. Maaramat mo kad tibiyag mi nga para ti pakaidayawam, panagiragpat ti adu akar kararwa, ken panagserbi ti trabaho Apo Dios. Ken Apo, sikat agtultuli mang sustain kadakam nga sangapada. Nagpintas ti message di Domingo, ti panagdalyasat mi ti rabaw ti daga, adot bendisyon nga insaganam. Ipaay mo ti provisyon kadagiti panagkirang at danto ipaay mo Apo Dios. Isong awan rason mi nga tumalikod ken ka, agtalinaed kami nga napudno Apo ken ka. Lord, bless our brethren in Jesus' name. Everyone says, sakbay agsublitay tatugaw tayo, ikararag mo mambita kaabay mo. Lalaki sa lalaki malaksit no agasawa, okay lang. Okay? Pero lalaki sa lalaki, pray for that person right now. Lord, kunan, tulungam deti nga kapsat, in his present station in life, agdama nga istasyon na ti panagbiag Apo ita, tulungam nga agkamali ti sumarunong agdang na Apo,